Idol Dennis, please come in. Wait lang mga idol. Aha. Takamon tayo man, deto'y inatang kanito. No, kasano ti standing na Senator Amy Ken na PBBM. Idol Dennis Gabriel Alipio, please come in. Inamin ni Vice Governor Matthew Marcos sa Manotok nga narigat sa ating iti pamilya gabuti aksopadi nga political belief da Senator Amy Marcos kini Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ti imbastag ti Vice Gobernador itiniwag nga press conference na dilaing nga malam kalman nabagana nga narigat para iti pamilya ngem pamati na nga intact pelaeng iti Solid North iti probinsya gabot saan met amin kita napektaran nabagana pa nga ito kita makita na nga iti masungag ng aldaw at ang tumatlang iti pagbuduan kaputo iti pamati iti anyaman na ba na kita iti panagapatinggana iti panagsarita ti Vice Gobernador panggipalag sa tinabanag kaunang nga panagreaknan iti issue iti nagbetan si inana kenti ulitig na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Yeah, ang sabi ko po kanina, PBBM and San Jaime may disagree on a lot of things, but the Ilocos Norte and the Solid North is not one of them. They disagree with maybe the direction our country should take. They disagree with, on many things in terms of U.S. versus China, maybe, geopolitics, governance style and method, but the Solid North remains the same. I don't think their disagreements wala pa pong epekto yan sa Solid North. They both remember where they came from. They both prioritize the Solid North. But syempre, ang kanilang area of responsibility, kumbaga, or jurisdiction ay hindi lang Solid North. Bilang Presidente at Senador ng buong Pilipinas. So, mahirap. Sa totoo lang, mahirap. Mahirap para sa aming pamilya, mahirap din sa aming loyalist siguro. Naawa din ako para sa kanila kasi baka torn din sila. But as I said, rest assured that the Solid North will always remain strong and robust. Wala namang problema dito sa Norte. And we will always unite when it comes to Ilocania. Inayon pa iti Vice Gobernador nga tiya panagserbi na kas opisyal iti probinsya ket sa afektaran sa kinapagpesuan na imbaga na tuloy-tuloy iti implementasyon dagiti big projects iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.